Bana ba Sebatakgomo a ke le kgapetšeng ka madume go ya ka kgati. A re yeng komeng go tloga bogologolo koma e le setšo sa bana ba mmala wa sebilo ba ga Moremi ba letša lepataka ba re magagešo re boa bueng ka di 19 July 2025 ge re tla be re amogela bana go tšwa thabeng. Bana ba tšwa lebollong ga ngaka Phayane Mminanoko, ngaka ya ga borena ya setšo. Ba tla be ba boa ba tlotše letsoku ba thankgetše kgorontša tlou ba roka lethabo e tla be e le lekekeke. Nna ke nna Mmina Kgabo e kgolo se apara lekoko thabeng ya mašiana mane ya go kgatla ba re Kgabo se tantabela le ditlhale se tša boreko se fetisa ka metsi ya molapo wa tsogoši ya mmaletlhake. A re kopaneng go